ati nous allons construire l'église catholique sur les ruines de la religion zoroastrienne. Tuzokubaka kiliziya katolika ku bisamburwa by'ishengero ry'abarundi kuko yamaze kubona ko ariho ku mana z'abarundi. Rero amaze kuvuga ku mana z'abarundi, mana zamubwira, yavuga ati reka dufute iyo mana yamubwira, imana y'abarundi. Tuzokubaka kiliziya katolika ku bisamburwa by'ishengero ry'abarundi kuko yamaze kubona ko ariho ku mana z'abarundi. Rero amaze kuvuga ku mana z'abarundi, mana zamubwira, yavuga ati reka dufute iyo mana yamubwira, imana y'abarundi. Iyo mana y'abarundi kwemera kwabo ni imana basenga, nta kuntu yari gushobora kumvisha abarundi ko bosenga kiliziya katolika abamisiyonari batabanje kuvuga bati ijya si imana. Ni nacyo gituma ubona baciye bahubaka hajya ngo niho Bikira Mariya yabonekeye. Oya, Bikira Mariya yabonekeye. Banyihanganire abemera, nacyo ndemera cyane. Nzi ko bagiye kuhasaba inama nshingamateka ngo ihabaye ku mana